Hello students, statistic unit for class 9. In this video we will see to find the mean. Okay, so jenna amka data in the form of table ditlen. Okay, so information given, find the mean marks of student of particular class from the following table. Okay, so here given the marks and number of students. So 5 marks kitle number of students sang badle 7, 10, 11 like this data given. Okay, so the answer marks हांगासर xi बरोवपाक जाय नंबर ऑफ स्टुडंट्स आसा पळय थंय fi आणि लास्ट जो कॉलम आसा तो fi xi. सो सदांच पयली टेबल ड्रॉ केलो मार्क्स नंबर ऑफ स्टुडंट फर्स्ट टॅली करायची. ओके, सो सी हियर 7 and 11 18, 18 and 13 31, 31 and 9 40, 40 and 7 47 plus 3. So total number of students कितले आले 50 झाले. Okay, now the last column remain, that is fi xi. So here fi xi, see this one is fi and this one is xi. So you are going to multiply 7 into 5 or you can write 5 into 7. Okay, one and same there. So 7 into 5 35. Next 11 into 10 110. Next 13 into 15 195. Next 9 into 20 or 20 into 9 180. Next 7 into 25 115. And next 3 into 30 90. Okay, now here total करपाक जाय तुमकां ही सगळे जे नंबर्स आसा तेंची टोटल करतले. सो हियर द टोटल विल कम. सो हांगासर बरयतना पळय हांगासर fi xi. आता ही साइन म्हणजे कितें समेशन. ओके, सम म्हणजे हे सगळे नंबर प्लस कर. समेशन सम आमी कितें केला fi xi चे केला. सो हे fi xi सगळे जे नंबर्स आहा तेजे प्लस केला. सो हियर आन्सर 785 येतले. सो मागीर तुमी टॅली करून पळय आणि हांगा समेशन ऑफ fi 50. Now next आमकां मीन फाइंड करपाक जाय. सो मीन ऑफ x इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi. सो एकदा हे टेबल जालें काय मागीर तुमी सकयल ही टोटल करून फाइंड आउट करूंक शकता. ओके, सो हियर समेशन ऑफ fi xi कितलो येयला 785 and डिवाइड बाय 50. सो हे डिवाइड केले तुमचे आन्सर 15.7 येतलो. लाइक दिस यू कॅन सॉल्व साइड बाय रफ वर्क करूंक शकता तुम्ही. Okay, so divide karas, this answer will come. So at the end you have to write, so the mean of the data is, mean of the given data is 15.7. Okay, so like this you are going to solve this problem.